आर्टिस्ट मोमोको बुमिया ममांग दा इज्जत खोंगोय नखिबा मदी अतोपा आर्टिस्ट गुना अमदी प्रकाश ता नोमेना काबलक खिबा NSN IM गी थवंग अदु अमुकोना हक्सिन लवी हाइन अमुको गी ऑफिस ता पांगथोकपा परमिशन गा उनबदा अमुको गी प्रेसिडेंट KT रहमान फोंदोखरे नसी परमिशन उनबदुदा अमुको गी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी संजोय अमदी सेक्रेटरी जनरल मधुचंद्रन सरुयाखी अमुको गी प्रेसिडेंट KT रहमान मकाताना फोंदोखिबदा मरा लैबा NSN IM गी लिविंगस्टन अनाल मतिक साब दंदी पीगदबनी हाकी मरा लैबा लिविंगस्टोन बो फोंगना फादुना मिया मांगदा वायम चथगदबनी इंडिया की अचौबो स्टेट सिंगदा मोलेस तौबा गैंग रेप तौबा सिंगदा पीरिबा दंदी असे भारत की स्टेट अम ओइबनिना मणिपुर दसु असिगुम थौदोक चेनबा मयामसी फारगा दंदी पीगदबनी अरानब थबक तौबा NSN IM काद लिविंगस्टोन आसी भारत सरकार न फारगा मणिपुर सरकार द सिनगदबनी वमको गे इज्जत तेमसिंग रखिबा अमदी आर्टिस्ट अनिद नोंमेना काबल खिबा थोंगबु यानिंगदब फोंदोक्तना गरांग चीफ मिनिस्टर बंगलो ममांग द संक्शन खिबा खोंजंगदा पुलिसना थौना फना आर्टिस्ट कयाबु फु चैबा तौखिबदा यावखिबा पुलिसिंग चांदेल द थादुना लमेन तुयन म्यूसिंग लाक्सिननबा होनगदबनी हाइना दाबी तौखि थौदोक असिको पेंदबदगी फिल्म के आर्टिस्ट खरा मैजिशियन खरा अदुगा थौदोक्तुदा लाइबक थिरबी मोमोको याउना मणिपुर की लुसिंगबा चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा पेंदबगी खोलाउ खर लाउबदी मणिपुर की पुलिसना नोंसा की मतौगुमना फुसैखिबदो अदुगुम थौना फबसिंगदो सांदेंदा मुक्तंग धारगा लमेन तुहेनबा NSN IMC थेंगनबगीदमक मणिपुर गवर्नमेंट सिंबिरबदी मणिपुर के प्रजाना हेन पेनमगदबरे हौजिकसु मतम लैरी लिविंगस्टोन इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर गवर्नमेंट सिनरगो हाइना तगलगा मणिपुर की मियां खंगना लिविंगस्टोन बो वायन चथरगा मरान की दंदी पीनबगीदमक गवर्नमेंट होना फमथोकी हाइबसी आइगी माइगैदगी अमुको की माइगैदगी मणिपुर प्रजा की मुहित सिंजरगा वफम खरसे मणिपुर गवर्नमेंट थमजरी चंगशलिब खोंजंग असिगी मतंगदा अमुकोना मतम पुनमक्ता मतेंग पांगनी मणिपुर द सिजफायर चनबा यारोय हाइना अमुकोना सही कियागी ममांगदगी लाउदुना लालिब वाफम ओइबना NSN IM ना हंदक चथरिब थोंग असि भारत सरकार मदी मणिपुर सरकार ना हक्चिन लौगदबनी तोकिब तो असिगी मतंगदा अखनबा सेशन फमदुना मरा लेब लिविंगस्टोन चराक पिनेना होनगदबनी हाइकी मोमोकोबु इज्जत मांगन किबा मोलेस तौखिबा लोइना आर्टिस्ट अनिबु नोमेना काखिबदा मणिपुर की सुमाइला काउंसिल फिल्म फोरम मैजिशियन मयामना मरा लैबा लिविंगस्टोन बो आइन की ओइबा दंदी पियो हाइदरा संसिलपा खोंजंग खुदिमक्ता अमुकोना मकोई की मतेंग पांगरो लैगनी मतेंग पांगी अदुगा NSN IM की लमेन तुहेनबा मयामसे मणिपुर गवर्नमेंट अथु मतमदा मसी थिन्नदबगिदम इंडिया गवर्नमेंट मसी चलगा हाइगदबनी अमसु मणिपुर की स्पेशल सेशन लम फमदुना NSN IM की मथुदा लखटप याबा एक्शन सिंग लखटनबैदबा प्लानिंग तव मतम ओइरे हाबिसि मणिपुर गवर्नमेंट थमजनिंग NSN IM ना मरुप अमदी यकनब कनानो खंगना थबक चथबना अखोय पुनमक फब ओइगनी हाइना UCM की प्रेसिडेंट नवचंद्रन ngasi पाउमिसिंग दा फंगदोखरे UCM की ऑफिस दा पांगथोखिबा पाउगी मिफम अदुदा महाकना मखाताना हाइखिबदा अखोय मसेल अमना अमबु मसक खंगमिनदुना मरुप मपांग ओइना फबा अमदी अचुंबा लंबिदा चमिनबा पामी हाइखि चथरिबा मियाम की खोंजंग असिदा इरांग थोकपा याबा अमदी कांगलुप मरकता नुसिनदबा याबा थबकसिंग चथबिगनु हाइखि NSN IM दा कोइना हाजिनिंगमदी मरुप कनानो जेनब कनानो हाबसे मसक खंगना थबक तहुन बिबा पामजै मरुप सिंग पुसिन मिनरकांदा येंगब सिंगी मायोक्ता तहुम थोपा खोंजंग सिंग नत्रगना चफम तो पुलिस सिंग दो चमिनरगदी हेन अफबा अमदी कोइ लेबाकी मियाम या फब ओइगनी हाबा वफम से थमजरी मसी वरगलिबा फिबम मसीदा मणिपुर दा लेबिरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन अमदी इंडिविजुअल खुदिंगमकना अखोई डिमांड तौबीबा मतमदा अमदी डिमांड अदुगी मायोक्ता वाफम थंबीबा मतमदा यामना प्रोवोकेटिव ओइबा अमना अमदा अखोई लाना लौनिंगाय ओबा खना चैनबा थोकपा याबा वाफम चिंबा यामना चेक्सिनना अखोई थंबियोबा वाफम सि
थमजरी महाना मखाताना फोंदोकिबदा हंदक NSCN-IM गे लिविंगस्टोन अनालना आर्टिस्ट अहुमदा चथकिबा थोंग अदु तसेंगना यामना कम्युनल ओइबा थबकनी चथकिबा थोदोक अदुगी मतंगदा ngasi फावबा मणिपुर सरकार अमदि भारत सरकारना चप चाबा थबक अमत लौखलक्त्री तोंगान तोंगान वलुप कयाना संसलिबा खोंजंग असिदा UCM ना मपुंग फाना सरुक यागनी NSCN-IM ना मणिपुर दा तांका कयादा मियोई कयाबु अवाबा पीदुना लागली ngasi फावबदा भारत सरकारना तासिन उसिनदना लेरी मसि लमदम मसिगी मियाम गे लाइबक थिबनी हाइखि इचल इचानी हाइदना इचिल इनाउनी हाइदना खनबा याबा चुंगदगी आर्टिस्ट सिंगर ओइना लेजरिबा एक्टर एक्ट्रेस सिंग असि द फावबदा असिगुम लिचत क्याम कक चलकपा हाइबसे यामना लाइबक थिबनी हाइबसे हाइजनिंगी अदुगु अमुकसु कम्युनिटी अमकत बिलोंग तोबा मिउइ सिंग अतमनना तमथीबा मोंगा हाके तुके हाइदना नोमिना फावबा कापा इवन अटेम्प्ट टू रेप फावबा मानना तौरिबा लिचत असिदा अखोइना कम्युनल ओइदे हाइना लौरोदबि मरम लेते अदुना NSCN-IM अमदि हंदक अखोइ लिविंगस्टोन चथरिबा थौदोक असि असुकमदि कम्युनल ओइबा दुगुमबा थौदोक अमनि हाइना हाइजनिंगी असिगुम थौदोक असे मसिदि जिनेभा कन्वेंशन फावबा यारोइदबा दुगुमबा थौदोक अमनि मियाम की हौजुक चथरिबा खोंजंग असिदा धर्म कर्मगा मरि लेनबा मियुसिंग क्रिसमस अमदि मथौ तोरिबा पाउमिसिंगदा मखल अमतगी अयतपा अपनबा पिबिगनु मियाम के खोंजंग असिबु लक्षणबा होनबदा सिक्युरिटी फोर्स नसु का हेनबा थबक चथबिगनु का हेनबा थबक चथरबदी हेना पामदबा थौदोक कया थोरकपा याय हाइरि कम्युनल ओइबा एंटी पीपल ओइबा एंटी रिलीजन ओइबा वाफम अमदि थबक थवंग सिंगबदी यौबिगनु मदु तौबिगनु हाइबो वाफमसि हाइजरी बन तौरिगे मनुंगदा बन सपोर्टर सिंगना धर्म कर्मगा मई लेनबा रिचुअल की थौदोक सिंग इसेंशियल सर्विसेस की अदुगुमबा थबक थौरम सिंग अमदि क्रिसमस लोइना लोइना मीडिया पर्सन सिंगना मूवमेंट तौबा मतमदा याइबो मकई अकाइबा अपनबा पिबिगनु बनसिबु थिंबिरिबा मणिपुरी सिक्युरिटी पर्सनल सिंगना इसागी इथौ पांथोपिबा मतमदा यामना हेंजन्ना यंगबगुम लौरकादा एजिटर सिंगदा बन सपोर्टर सिंगदा तमथीबा थबक कयामक पांथोइबा याम तमथीबा फुचैबगी लिचत कयामक चथरिबा सिंगसी खुदक्तगी लेपियु मरमदी मसीना हेना पामदब थौदोक अमक थोरप याबगी उथोप लई हाबसे खंजिनबियु हाबसी थमजरी गैलेंट्री अवार्ड न योमलबा मणिपुर पुलिसिंग लिविंगस्टोन अनाल फाबंगमदबसे इकाइनिंगाइनी वारुशन अमथुना पुरकदबनी हाइना ओजोइना फोंदोखरे अमरोमदा NSCN-IM ना मैतै सिंगबु एंटी ट्राइबल ओहननब सिनबा थोंग हक्सिन लौई हाइना मणिपुर पीपल्स पार्टी ना फोंदोखरे हिरामसुदा रिपोर्ट अमा ngasi MPP ge office ta pangthopa pawgi mifam amada hojik lamdam si nupi angangi hak ngaktaba ain leitaba leba amaga sapmanare haina party ki lusingba singna phudokna khare MPP ki president N Sobakire na sandel da artist sing khungoina basi yamna lebak thibani NSCN-IM na khongthang kaya aranba thong kaya zatharpadugi maina ngasi praja singna khamthing na saubani miyambu anti christian oina basinba thong asi haksina lawi malengi oina December kumanga da pangthokadoriba Christmas kumai gi yenglaga khar kumthokpiyo haiki vice president na basyamna NSCN-IM gi mathong huktaba amadi दाइते यावदब थोंगना लुप असि करम मखलनो हाइबदु ताक्सरे मरा लेबसिंग थुना दंदि पियो हाइकी एडवाइजर ओजोइना हंदक की थौदो असि इतिहास अतांग थौदो अमनी मसिगी मतंगदा हंदक तफंगिबे असेंबली द पीकिबे स्टेटमेंट अदु मरम चादे सुमोतो स्टेटमेंट ओइदे इशुना थलबा मणिपुरदा नुमित निनी सेशन फंबसि सरकार लेबिगे आर्थ तोक्ते हाइकी चांदेल द आर्टिसमा द चलिबा सादतो गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव ए सोमोतो स्टेटमेंट सोमतो स्टेटमेंट पीगदबने ngangkhai matangda manipur ki prajana nungnang nari se government is bound to give a somoto statement the high court thonglo ni se it is a very important issue mase government na sigum bai se da ekoi ki somoto statement pigedamne thodok mayam si leira kanda then the house could not utilize the time allotted to allotted time the option the ngamdana so issue mayam le wai go tong na lai bak thibane dasagi election the hena fataba dasagi election ki fimam da lele ओजोइन मखा तारदना मिनिस्टर ना मी फुबदी करिसु तौदे पुलिस न सुफादे मरम साबदाबी तब आर्टिस्ट सिंह पुलिस न फु सैब करी की तौरिबनो हाइन हंकी चांदेल न नुफी खोंगoi नो गांदर उसिनदना लेबा अदुगा अगोगी सेदा आर्टिस्ट मयाम थाना तौ गांददी सोंथोकतना कंथी थोकतना
मोइबो मद फु याबी अथॉरिटी लेब्रो Peace talk tol balup amagi ground rule leigani Kader Singh designated camp ta leigidabani nongmai pangpu da pubiya de Kanada ge ayab lawrga Kader amna nongmai kaplibano hojik phabo mara leba sing phaba ngamdribasi sakana loksin ba hona bani aingak pa ngamdraba nupi angangi hak khonggaw na ba amadi assembly mi from mapung phana pangthok pa ngamdrabani na governor na sarkar gi mathakta action law hai ki loinana mi farga kaptuna Gallantry Award kya fanglaba police sing karigi thona phatri karigi yengduna leiri haina su home department pukana saiki agoi 26 January da 15 August da thana mayam thona phabgi medal yali agoi swai da namfu hapu da namfa da namka da mi hapu da medal logdu kyokti chandin gi adumaina magi machi magi macha ngoi na bukan da medal longning mun fa ta songkok namri karigi no मधु मेडल लौर मपी मणिपुर की पुलिस की थमा फगी मेडल की मथकता मणिपुर प्रजा की थमा फगी लई परेंग मयाम म थोलंगनी सिदी सेंहार कांड हंडकी तौरी ब फिवम मयाम सदी होजि गवर्नमेंट जे मै रिजाइन तो थोकर फर दे आर बेटर टू रिजाइन मंदी न फाव फाव ने फाबा फानु हे फानु बि आब्रो मधुबु लोरो लोलोब लोय तो सिरो ISTV Pau Gidamak Sanjoy Ngangwam Narum Phillips Amasung Sarjanum Nam Imphal Naga Women Union Manipur Amasung All Manipur Christian Organization na Chandel gi thodok adubu kanna yaning da phongdokre thodok sida January ba maralaiba mioi gi mathakta ain gi matungina thabak lokhat kadabani thodok sina rajniti natraga kalup ki oiba mityeng thamloi dabani amasung masina mipum khudimakta awaba piroi dabani kumai gi matam masida ban blockade tawbadi aikoina pungning thawgoloi dabani maramaduna hojik chathariba ban asi miyam gi yenglaga komthok pinaraba appeal tawri Herikon Nationalist Congress Party Manipur State All Manipur Nupi Marup All India Students Federation Kalipak Students Association Union of Social Upliftment Human Rights Protection Group All Manipur Sound Service Association Huyen Lalong Manipur Thang Ta Culture Association Women Welfare Organization Governor Road Social Information and Development Club Young Union Club Nupi Samaj Welfare Association Social and Youth Welfare Organization Tarahi Konjil Mohamdan Social Youth Club, Solitary Star Club, United Clubs Organization, Young Union Club, Apun Bandupi Iramdam Khunailup, Muslim Advocates Legal Services Organization, Greater Hata Youth Club, All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee, United Manipur Muslim Women Development Organization, Kalipak Human Resource Development Network na Chandelgi Thodok Asibu Yaningdam Phongdok Pugalonena Maral Laibasing Phaduna Cherak Pinana Batabi Tauri Serakasida Moregi Tongan Belup Sing Khanong Pok Apun Bandupi Lup Nupi Khunai Chakhut Lamjing Lup Minority Women Development Association Muslim Women Development Society All Community Development Organization Morea Amasung Maitei Council Morena Sandil ge Thodok asigi matangda mifam ama pangthoktura hojik changchaliba miyam ge khongjang asibu saugat poina hayeng ayuk pung 5 dagi nungtil pung 5 phawba More ban kaukre Actors Momoko amadi artist Guna amadi Prakashta chathakiba thong adubu koki NP Manipur na sunu yamna kana yaningdaba phongdorakli adu moinamak hojik chathariba matam kaktaba general strike asi Christmas kumai lakpana maram oiraga handok pinanabasu appeal torakli Coordination Committee of Unitas Sapam Lekai Pasoi Kendra Sinduna Nasidagi Kendra Asida Zero Garbage Campaign Haudokre Hanulam Park Sapam Lerak Crematorium da Pangto ki Patromaduda Committee Advisor Ace Gambhi Akwizam Bizoy Kretki General Secretary Lakhendra Amasung Imphal Municipal Council gi Engineer KS Iboyaima Madete Mio Kya Susar Yaki Campaigner si Sapam Lekai Gram Panchayat ki Manung Channa Pangthokpani Imphal Municipal Council gi Chairperson Ragumani Matakta Councilor Taramathoina Haukiba December gi Mangada No Confidence Motion Thangatuna Sayana Kibala Kibadu Atuba Matamda Chairperson Homoyabi Thazabalere MP Sisina Anirak Mipam Pangtokuna Congress Councilor Singi Luchingba Kanana Honar Padu Nasi Hom Subi Pam Pangtokuna Eni Mai Sharmana Luchingba Oibada Ayaba Pikre I am Sida Punna Councilor Taratok Lebigi Manungda Councilor Mapan Nima Gimake Lepki Councilor Mapan Gimanungda Hana Council give has Chairperson Amadi Committee Kayagi Chairperson Oiba Yauri Haina Nona Leader Oiraba Eni Mai Sharmana ISTV News the Phongoraki Yamu Tugumatumda Imphal Municipal Chairperson Khanbagi Thor Mama
पांथोगा नमित अदुदा अयापु सुंदोय सोना पार्टी की चेयरपर्सन खलगने हबगे अगे आशा तोगे नोंगमगी ओइबा कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन ngasi Manipur Press Club ta pangthokre Integrated Rural Development Service Organization amadi amzu na sundana pangthokiba thorom maduda amzu gi president AMOB pause sing editor sing child right activist amadi paumi kaya su saru yaki ahan session da People's Chronicle gi editor tikena moderator oiduna Child Welfare Committee Thobal gi chairperson Mala Lishamna JJ Act 2000 amadi Protection of Child Right haibas da wangang ki mahana makha tarduna hojik tongan ba home sing chalairiba asi guideline gi makhada ningthina chalairibra haibadu yangsin ba chumlei phongdoki Tungda Seven Sister Poski Y Rupachandrana role of media in protection of child rights and effective implementation of JJ Act 2000 aduga SDPO Thobal T Lalboy Hokimna role of juvenile police unit in protection of child rights ki matang da wangang ki Haukiba December taraga mapangi ayuk pung tara makhairom taba matamda porompat disirota Imphalis police station gi manak maktada samagani phum doi suba CRPF ki water tank amasung madubungak shaliba bulletproof gari amada bomb pokai handuna landa kibadu MPA gi apikpa demolition team amana pangtokibani haina aina thingkrabulu basige senior publicity officer ke SSU haibana thadropa cherol amana kangalagli cherol sna makhata aradura nimit aduda passenger gari amana thalam drabadi yekna basinge makaida mishimina yamna chauna nanglam gadabani hari thodok aduda asopan khara nangkiba misam tanker driver Mustaf Ahmed kidamakta na nungai taba phongdorli amoromda matam supada mayang lanmi singdagi yariba makai lapthokna labina basukangalagli jarkasida namjabi thakta miyam ge ningtam lalho se kanna changsina ba honari matam masida liwa lambi maibam lekaida contract amagi yumda bom langshinduna misimina thon kiba thodok adu lupna kanna yaningda ba phongdorli asugmo thodok ase bharat lanmi amadi hanglai lengak asina thadok pamiyu singna ayama matamda tawbani haibasi media ge kuthangda iresa singna hena khanglabani hari asugma misam prajada awaba piba mipata sing asibu cherak piba ngamnanaba lup asida mateng pangbiu amadi sawat piu hari nakalamrom da Chandil da pangthok iba Chandil da pangthok kiba ise nongma ge thoromotu da NSN IM ge Lieutenant Colonel Livingston Anal koba amana film artist amasung miyam mamangda nupi gi ikai kumnaba mahanaba honakiba amadi atopa artist anida nongmai caption chathakiba thong adu miyo bigi wakhal chendaba saukataba sanga gi lichani haina lubasna lowi hari NSN IM gi lusing masingna khundaminari ba masin mana oiba phurup singbu tathiba miyeng adu ngasidi angau bigi leina gumna sarup asigi manungda paksana sandokre hari IM gi kader singna miyo bigi wakhal chendaba tamthiba miha ta happy khraba SDO Kishan Rajan Token amadi masa mahan kraba irabantagi mipa asna singba kaya asimagna masigi lengdaba khudamni hari maruina Chandil gi naga isulina usingna nungsinaba apaba wakhalda mateng pangnaba chatluba isai nongmai gi kangbu aduda sathar kiba tamthiba thong adu naga phurup ki miwai khudimagna kandem topum toi naga phurup ki civil society organization singa amadi naga gi hak kandanaba semba loop singdi thong ase tumina lesson pham thokte thodok adubu tumina yengduna lekiba samra Samusung Manipur Police ki kangbu ki matang tadi UNLF na thoina haru bagi kanaba leiti hari amoromda aina thingkraba URM na su thodok adubu yamna kana yaning dabu wapam phondorli Labasigi chairman Lalaiba Maite na thadro pacharolda thodok adu Chenari banaga army gi officer adu gi matakta disciplinary action lopam thoi aikoi naga sipaini haina pong na ngang kiba NSN IM gi chairman Ishak Sisu amasung general secretary Muibana athuba matamda miyam khangna maral leiraba Livingston Analbu maral gi matik chabu dandi phanganbaga loinana naga Maite gi wapam Panganbana naga Maite gi wapam natana miyo bigi kunaida NSN IM na achumba tauki haibadu lehuragani amromda iramdam kunai kanba haibasi apunba aikhogi tangai phadraba ithodang amani hari nakalamromda Christmas amasung anoba chahi lakpada unkhatnaba khudingmakpu handok khiduna Jesus na malembu ing tappa santigi pausel bibiram lasanu amadi Kristan ichulina khudimakta Christmas ki yapa pausel su pirakli General strike asna maram oiduna hayeng December ki tang kun gum doida ISTV network na senduna Palace compound leiba MFDC gi holda flashback live
Sanagi Korbak Takta Haina Mingthonba Lamdam Asigi Ahal Oiraba Sesakpa Sesakpising Boikai Khumnaduna Pangthokadaba Ise Nomagi Toromadu Matam Kaktani Yetokle Torom Asibu Mapung Phan Bigadoriba Miyamna Waru Bidanaba Nirwa Asigi Maikaidagi Appeal Torakli Ngasi Thawal Police Commandona Palel Bazar da Asat Oksing Sek Tobada KYKL gi Miyoi ama Fari Hari District Asigi SP gi Cherol amada Phagalaba Miyoi adudi Yumnam Pahari Seikun Gamathoi Apokpa Yumnam Ibrotombi Sangmaijun Bazar dagini Mangondagi 9mm pistol ama Kapa Yariba Maru ani Phangle Hari Amoromda court ki directive amadagi Janims Hospital da Laying Dona Lerkiba Miyoi amangasi Nanthokre Hari Central Jail gi SP na Tholopa Cherol amada Nanthokre Miyoi adudi Abbas Khan Seikun Gamathoi Apokpa Razaul Haq Thobal Mojing dagin Hari Hojik Chathariba General Strike Ashnamaram Oraga Imphal Municipal Council gi Ward number 8 ta Hayeng Pangthokadaba awareness program adu matam kaktana yaitok lehari loinana Hayeng December ki tang kun gomdoida Manipur State Panchayat Parishadna Panchayat Sammelan Pangthokadaba adusu matam kaktana yaitok lehari Kalipa Human Resource Development Network na December kun gomdoida pangthokani Toromba State Level Olympiad ki manama thum yantopagi thoram Bannamaram oiduna matam kaktana yaitok lehari Hojik maruba pau amukana pizari Miyam ki khongjang kanchilak padagi sarkarna curfew lauthokre Chandel ki thodokta duty thakiba police personnel taruk BDF personnel manga thabaktagi suspend tawkhre amadi Chandel ki thodoki matangda chathariba ban manungda miyam na mapham kayada akan mamongda khongjang chathakre ISTV ki pawmiyang tabiriba sing amukana khongjang